Untuk saya, paracycling ni is very challenging but seronok jugalah. Saya suka bawa basikal dengan laju. Saya suka rasa angin yang sejuk lah. Minat berbasikal saya start daripada umur 9 tahun. So masa tu ibu saya nampak sebuah artikel tentang paracycling. Jadi ibu saya cadangkan pada ayah saya untuk membawa saya untuk try out the sport. Saya punya first competition dekat ITA College. It's a small competition lah. Masa tu saya umur 10 tahun. Time tu feeling saya memang gementar lah. Bapa saya selalu hantar saya ke tempat berlatih setiap hari minggu di Seletar Aerospace, dan kadang-kadang diorang juga berikan saya gears, helmet, glove dan kasut. Kadang-kadang bila saya berlatih kat luar, kadang-kadang ada halangan lah. Road tu tak rata, habis tu kadang-kadang ada pothole. Saya berlatih 6 hari seminggu. Most of it is cycling related. Saya akan berlatih di rumah di atas trainer, dan setiap Sabtu dan Ahad saya akan pergi ke road untuk cycle. Sebenarnya saya nak podium lah, tapi untuk saya improving is the base goal. I want to see a better result than the previous competition. Never give up lah, be it during training ataupun in school. Yeah, try your best lah. Hello MJXBH, saya harap awak akan sokong saya di Para Games nanti. Terima kasih.